Najviše se priča zapravo o zagrebačkom metrou, koji evo, također vidjet ćemo hoće li to biti realizirano uopće neko dogledno vrijeme. Smatrate li da je u Zagrebu teže zapravo napraviti metro nego u Splitu? Malo teže je graditi u tlu, to je istina, pogotovo ako imate visoke razine podzemne vode, sve te prateće konstrukcije geotehničke su nešto zahtjevnije, skuplje, financijski je sigurno veće opterećenje nego graditi u stijeni. Da li je moguće? Ne vidim razloga zašto ne. I pravo iz ovog kuta, kako sam malo prije spomenuo, ne mora metro biti svugdje niti pod zemljom. Nisam stručnjak za to, ali nekakva kombinacija nekakvih linija, dijelom već i postoje neke željezničke, tako, koje su opet nad prometnicama, tako bi moglo biti u funkciji metroa. Takvih slučajeva. S aspekta tla može se napraviti, samo je pitanje koliko košta. Znači nije tlo problem. Svi smo čuli za rečenicu ono što je bitno oku je nevidljivo, koju je izrekao Mali princ u legendarnom Egziperijevom romanu. Upravo tako možemo opisati geotehničke radove, često zanemarene i nevidljive, ali itekako važne za gradilište. Zato nam u Bauštela HR podcast dolazi profesor s Fakulteta graditeljstva, arhitekture i geodezije u Splitu, te predsjednik Hrvatskog geotehničkog društva Goran Vlastelica. Evo, dobar dan. Gorane, lijepo vas se vidjeti ovdje po prvi put u našem podcastu. Za početak da vas pitam kako ste, došli ste s jednoga puta, pa vjerujem da je tamo bilo možda onako nekakvih razmišljanja dok ste dolazili tu kod nas. Hvala Luka na dobrodošlici, hvala portalu Bauštela HR. Pa dobro, evo, put je bio u Mađarskoj, na sveučilištu u Budimpešti. Malo je intenzivniji kao i inače, ali evo, tu sam i veselim se razgovor. Da, lijepo vas je vidjeti. Pričat ćemo o nečemu o čemu se baš i ne priča i ono što ljudi baš i ne vide golim okom, i to je uvijek problematika jedna zapravo i za objasniti, ali geotehnika, geotehnički radovi, kako biste vi to definirali? Onako nekim najkraćim crtama, znam da nije baš lagano, ali evo, iz te neke stručne perspektive, odnosno stručnog gledišta, a s druge strane i da vam dođe jedan mladić, neko dijete od 5-6 godina, kako biste njemu rekli? Što je to nekakva geotehnika? Pa evo, geotehnika je grana građevinarstva, ali istovremeno se tiče planeta Zemlje, geologije i ponajviše inženjerske geologije, ona koja nam je najbliže nama površini. I predstavlja jednu kombinaciju u principu te dvije struke i još puno ostalih struka, građevinarstva i geologije. A ona se dijeli i na mehaniku tla i na mehaniku stijena. Znači unutar same sebe ima podjele, ali evo, problemi su rijetko kad isključivo u tlu ili isključivo u stijeni, najčešće su jedna kombinacija i to je ono što čini tu geotehniku izazovnu. Upravo njena interdisciplinarnost, potreba za surađivanje više struka. Pa evo, isto iz nekog sličnog razloga je nekako mene put naveo u nju, da tako kažem. A kako objasniti petogodišnjaku, to je možda i najizazovnije pitanje. Možda srednjoškolcu, možda i studentu, i oni su u nekim godinama ja mislim da je najljepše u tim mlađim i jednostavnije bi bilo, djeca se vole igrati na plaži, vole se igrati u pijesku, napraviti im paralelu vezano uz tu igru, vole graditi kule u pijesku. Recimo da su naše zgrade, naše prometnice neki vid kula, kako napraviti kvalitetne kule na sigurnom tlu. To je otprilike geotehnika. Kako ćeš napraviti tu kulu na tom pijesku, koji pijesak, možeš li na šljunku, mislim da bi oni to brzo razumjeli. Još kad uključe svoje igračke, vole bagere, vole sve žive strojeve zapravo. Tako da je jako zanimljivo i moramo paziti da nije blizu mora.
kod nas nema baš velikih opasnosti od velikih valova. Uglavnom, evo, baš zanimljivo ste to objasnili i možemo zapravo ići dalje s jednom temom, s jednom vašom paralelom koju ste objavili na vašim društvenim mrežama, da možemo geotehniku usporediti sa policom osiguranja. Zapravo kada kupite policu osiguranja, onda ste osigurani, tako nekako i s geotehnikom, kada je nemate, kada to ne obavite, kada je ne kupite, onda može doći do velike problematike da jednostavno niste osigurani i evo, i veći troškovi i tako dalje. Da. Pa evo, sad mi pada na pamet izjava osnivača mehanike tla i geotehnike Karla Tercagija, kaže poslušaj tlo prije nego što gradiš. Ne? U tom kontekstu bih rekao da je geotehnika polica osiguranja. Ako tlo ne poslušamo, mi možemo ponekad graditi, ali i u jednom velikom broju slučajeva možda će sve biti u redu, ali u jednom neće. Tako da bez te police uvodimo jedan velik rizik u našu gradnju koji je u principu nepotreban. A što smo spomenuli, to je najčešće red veličine 0,1%, 0,5% cjelokupne investicije. Znači, istražiti tlo, sprojektirati odgovarajuća rješenja i naravno na koncu ne smijemo zaboraviti provesti. A to zna biti problematika da pro forme postoji zapravo, ajmo reći na papiru, ali se onda ne provede u djelo. Evo, ima takvih slučajeva, možda imate i primjer zapravo takvog slučaja što se tiče nekoliko zadnjih dana, mjeseci, godina, pa možete iz vašeg gledišta reći. Baš nedavno je, ne na društvenim mrežama, već na portalima, izašao jedan primjer urušavanja jednog zida i građevne jame u mjestu Podgora, možemo biti slobodni to reći. Nije toliko kroz ove mainstream medije prošao, iako bi trebao, takve situacije bi trebale biti čim više isticane. Ono što ja znam, pošto geotehnička zajednica je relativno mala, onda vrlo brzo dođete i do spoznaje tko je projektant pojedine i gdje se nalazi ta građevina, a da u konkretnom slučaju postoje i istražni radovi i projekti, ali nažalost nisu bili izvedeni. Da, jedan problem koji se nažalost događa, ali vjerujem da se može riješiti. Mogu li se takvi nekakvi problemi, teško, ali možda se mogu riješiti nekakvim zakonima, tako da bih ja prešao i na taj dio zapravo o nekim glavnim tim zakonima koji postoje, zakon o graditeljstvu, što on propisuje što se tiče samih istražnih radova, geotehničkih radova, što se mora izvesti, postoje li neki zakonodavni okviri, terminologija koja se možda i može promijeniti ili se treba promijeniti, zapravo također vaš neki osobni odgovor što biste vi možda mijenjali na kraju krajeva u tom dijelu, jer to izgleda kao nešto jako bitno, a opet dosta onako, neću reći trivijalno, ali se jako malo zna o tome. Evo, pogotovo iz neke laičke perspektive, a ono što je još veći problem, što iz stručne perspektive se zna, ne zna se možda dovoljno koliko bi se trebalo znati. Da. Pa, zakonodavni okvir nije toliko loš. Znači, u zakonu o gradnji je propisano da je potrebno provoditi istraživanja, da je potrebno za sve faze gradnje provjeriti mehaničku otpornost, stabilnost, ali to su samo malo stručni termini. Postojale su neke manje neusuglašenosti između zakona i tehničkih propisa, ali više terminološke. Zadnje informacije su da će se neke izmijeniti, čak povodom naših nekih pisanja, tako. Tehnički propis za građevinske konstrukcije dobro propisuje, obrazlaže šta je sve potrebno, istražne radove koje je potrebno uraditi, projekte koje je potrebno uraditi, norme koje je potrebno koristiti. Samo generalno možda kao jedan dio priče koji se na koncu i ne vidi, zna biti zapostavljen, pa i od strane samih i projektanata, glavnih projektanata, možda previđen.
da ne koristimo malo teže riječi, česti su previdi tog tipa i zna se dogoditi da onda dovedu do posljedica o kojima smo pričali. Je li ima nešto što biste vi možda promijenili, što vama onako upada u oči što se tiče samih zakona, odnosno nekakvih stavki, nekakve terminologije? Pa mi smo, uspjeli smo malo usuglasiti zapravo kroz ove zadnje izmjene zakona o gradnji, kroz javno savjetovanje smo ukazali na određene terminološke neusuglašenosti i dobili smo odgovor da su prihvaćene te izmjene. Ja bi bio malo sretniji da je možda već na razini zakona uvedena obveza istražnih radova, iako je ona dalje uvedena kroz prvi sljedeći tehnički propis za građevinske konstrukcije. Međutim, kao i uvijek, gleda se svako slovo, svaki zarez, neko će tumačiti u ovom slučaju možda je potrebno, u ovom nije, pa će radije izbjeći da nešto uštedi. Eto, bilo bi im draže da je možda na razini zakona već definirano. Ali ovako je dosta dobro definirano, samo kao i sve u životu, treba poštovati zakon. Da, to je istina, ali evo, kažem, nekim slučajevima, nažalost, to se ne događa. Zapravo, kad možda i ne poštuješ zakon, kad ne poštuješ struku, onda to može dovesti do nekih puno gorih stvari, nekih većih posljedica, tako da smo znali vidjeti situaciju u kojima, nažalost, su bili smrtni slučajevi, kada se, ne znam, padne potporni zid, sjetimo se onog primjera iz Splita prije nekih 30 i nešto godina. Dakle, koje su zapravo najčešće pogreške u praksi? Ili možemo reći da je najčešća možda pogreška što se ne radi ono što bi se trebalo raditi, zapravo. Da. Evo. Najčešća pogreška je izostanak odgovarajuće prakse, ove koju smo spomenuli. Uvijek istraži tlo prije nego što gradiš, izradi odgovarajuće rješenje i onda ga provedi. Sad taj splitski slučaj je možda i prije našeg vremena ili tamo negdje početkom našeg vremena, ali je u principu vrlo poznat. Ono što često znam razmišljati o tome u prolazu tom lokacijom, ona je dan danas istovjetna kao nakon urušavanja. Znači kad se taj zid urušio, dan danas tamo još uvijek stoji nadvožnjak, nadhodnik koji nije u funkciji zbog urušavanja tog zida. Znači on je na svojevrstan način spomenik toj tragediji što stoji danas tako nekorišten. Ali koji je glavni uzrok toga? U tom slučaju mislim da je puno uzroka. Koliko znam, ali nisam uistinu upućen u taj slučaj, moguće je da postoji niz pogrešaka i u projektnoj fazi i u izvedbenoj fazi i tako dalje. Sve je redom dovelo do tog kobnog trenutka kad su se poklopile sve okolnosti, nažalost, koje su onda dovele i do tog slučaja. Ali evo, zapravo ono što smo mi bili ranije pričali među sobom ovako, činjenica je da se na južnom dijelu Hrvatske manje računa vodi o istražnim odnosno geotehničkim radovima nego na sjeveru, jer recimo primjerice Zagreb je puno upoznatiji zapravo kroz povijest sa svim mogućim problemima koji se mogu dogoditi. Znalo se da i može biti potres koji se to nažalost na kraju dogodio. Svjesni su klizišta kojih ima jako puno na Medvednici, a s druge strane u Dalmaciji postoji li taj problem recimo trivializacije zapravo tla u smislu to je samo stijena, to je samo nekakav tu krš, nema nikakvih problema ili ima problema, da ljudi jednostavno nisu svjesni ili ne razumiju uopće što se nalazi ispod njih. Da. Pa početak problema je vjerojatno i kad smo pričali o definiciji, ima sam baš tu potrebu naglasiti mehanika tla, mehanika stijena. Znači, Zagreb i kontinentalno područje tu dominiraju zapravo tla kao osnova. Čak i u ovim brdovitim dijelovima ulazimo u stijene i one su loših karakteristika u svakom slučaju i svjesni smo da te probleme ne možemo izbjeći. Mislim,
pojedine kolege će se naljutiti jer ima i ovdje problema i trivializacije, inače nam se klizišta ne bi nikad ni događala, tako? Mora postojati nekakav uzrok. Međutim, usporedba s našim obalnim područjem je upravo ta šta je. Razina spoznaje ostaje na tome mehanika stijena, odnosno stijena, nema problema. A istina je kompletno suprotna. Stijena ima svoje probleme. Stijenska masa ima svoje probleme. Znači, nije čista stijena u pitanju. U pitanju jedna, ajmo reći tako, mješavina onda između stijene i tla, takvi kontakti. Općenito, skala problema, kad u stijenama počnemo graditi stijenskim masama velike objekte, velike zahvate, onda dolazi do izražaja sva složenost mehanike stijena i inženjerske geologije koja je povezana s time. Zašto je to tako? Ako ćemo samo iz stručnog aspekta, mislim da je uistinu trenutno u našem obrazovnom sustavu također mal udio geotehnike na informativnoj razini. Evo, kao što mi pričamo ovdje, pokušavamo barem s moje strane na jedan populistički način, laički način pričati. Mislim da takvih razgovora treba više i unutar naših redovnih studija, građevinskih, arhitektonskih i tako dalje. Znači da mi međusobno čujemo, pa čak evo i ja o arhitekturi, ali jednako tako da i arhitektura čuje nešto i o geotehnici, da znaju s kojim će se oni problemima sutra suočavati kao projektanti koji će biti primarno oni koji će projektirati te građevine, te zahvate u prostoru. To je sad s neke projektantske strane, a sad sa investitorske strane, dok je država u pitanju, to je još koliko toliko korektno, a kad uđemo u domenu privatnih investitora, svi vole uštediti, jel tako? I onda je prvo mjesto gdje bi bilo dobro uštediti ono što se ne vidi, ako se može, ako možemo pokriti s lijepim pločicama, onda koga brige kakva je podloga ispod. Ali evo, u fazi gradnje to nekad zna biti uistinu kobno, nažalost. Evo, spomenuli smo i primjer koji je bio i koban za 3 ljudi prije 30 koliko godina. Ali postoji problem za investitora poslije. Može biti veliki problem činjenica da mu bude puno skuplje nego što je on u početku razmišljao, odnosno htio bi uštedjeti, a na kraju imaš problem gdje zapravo cijeli projekt, odnosno taj jedan dio projekta pada u vodu, jer jednostavno na kraju plaćaš puno više nego što bi trebao platiti. Tako da treba dobro promisliti. I kaznu i sanaciju i što već ide. Sve je dobro dok ljudski životi nisu u pitanju. Onda nema novaca koji bi svi bi se rado vratili i potrošili još tih par 100.000 eura na nešto, nego imali takvu jednu situaciju na duši. Tako je, nažalost. Odnosno srećom što nema puno takvih slučajeva i što ih baš se i ne možemo prisjetiti nešto previše, tako da se nadamo da... Nema ih puno, ali nisu ni previše isticani. Znači, ne mora znači, mi smo se spomenuli slučaj od prije 30-tak nešto godina, ne znači da nije bilo pred par godina, samo nismo toliko slušali o tome u ovim glavnim medijima, da tako kaže. Da, ali što se tiče samih projekata, ono što sam također prije s vama nešto komentirao, možemo u 3 onako glavne stvari izdvojiti. Recimo, imamo jednu jamu, dolje smo ispod zemlje, pa imamo tlo koje treba stabilizirati, recimo injektirati ili bilo što, i onda se malo dižemo prema gore gdje imamo recimo taj potporni zid. Možemo li tako zapravo najlakše objasniti nekakav prijelaz od same mehanike tla prema nečem što je zapravo poveznica između ovog građevinskog dijela, konstruktivnog dijela i vašeg posla? Da, evo, pa građevna jama je dobar primjer gdje je geotehnika u funkciji građevinarstva, znači u funkciji izgradnje nekakve građevine. Nju tu faktički možemo sagledavati odvojeno od same zgrade za vrijeme same izgradnje. Znači potrebno je osigurati za nečiju ideju koliko duboko je potrebno ići, koliko podzemnih etaža, osigurati prostor za gradnju. I onda imamo neovisnu konstrukcije, možda je ponekad to samo
široki iskop, ali na odgovarajući način, sa odgovarajućim nagibima, da nije jama vertikalna, nego pod nekim kutem i tako dalje. Tu smo u funkciji, jel tako, znači same zgrade, a kad izlazimo izvan jame, dolazimo do potpornih konstrukcija. Potporna konstrukcija je već jedan element koji je istovremeno i građevinski i geotehnički. Znači, mi u tom slučaju moramo zadržati neko tlo, opet iz nekog razloga, jer zbog neke prometnice, jer zbog nekog uređenja, nekakvih platoa, okućnica ili čega već. I tu je ona istinska interakcija između materijala i konstrukcije. Ali taj potporni zid je puno bitniji nego što ga ljudi smatraju bitnim. Da. Kažemo, baš taj primjer koji je zadnji iz Podgore potvrđuje tu tezu. Da. I evo, mislim da bi trebali ljudi malo više razmišljati o tome što drži zapravo određenu konstrukciju, odnosno da kažem ono što nije oko vidljivo, da. I što je ispod, da često zapravo nemamo percepciju onoga što se događa i nikad ne znamo na čemu stojimo. Taj zid, mi kažemo potporni zid, laik vidi samo onaj dio, lice tog zida, ali zid ima svoje i temelje i svoju stopu i svoje neke dodatne elemente koji ga osiguravaju stabilnim. I na prvi pogled se može izvesti konstrukcija koja nužno nije dugoročno stabilna. Ona će biti stabilna neko vrijeme. Kaže se, gle stoji, sve što je palo nekad je stalo, kao uzrečica. Tako i kod potpornih zidova. Često zbog njihove neprikladne izvedbe onda imamo i nekakve pomake, pa pukotine po zidovima i evo, ne daj Bože, u konačnici urušavanja. Taj primjer iz Podgore je zgodan iz razloga što je tamo postojao određen potporni zid koji isto nije bio baš adekvatan, ali kad se onda, ali je stajao je 20 godina, koliko već. Ja? Ali kad se dogodila upravo ta kombinacija da uz takav jedan zid idete napraviti građevnu jamu, a pritom je ne osigurate po projektu, što smo rekli, onda kad se sretnu dva slučaja koja su poddimenzionirana, na kraju dođe do nesreće. Ja? Da, kažem, sve ste zapravo objasnili u čemu leži problem i kako to sve funkcionira. Mijenjaju li zapravo neke nove tehnologije praksu nekakvih geotehničkih radova? Postoji li nešto što smo zadnjih nekoliko godina vidjeli da je možda donijelo nešto novo, modernije, da je vama lakše raditi? Ili je to zadnjih, 20-30 godina nekako sve isto? Pa u osnovi, osnovna geotehnička rješenja, temeljenja, duboka temeljenja i tako dalje su u osnovi ista. Principi su u osnovi isti, a kao i sve, tehnologija napreduje, izvedba je puno brža, kvalitetnija, materijali su kvalitetniji, tako da u tom smislu nema sad da možemo izdvojiti nešto revolucionarno. Dok pričamo o ovim zadacima, građevne jame, temeljenja, zidovi. A sad ako bi se prebacili na nešto što je blisko kao tunelogradnja, u tunelogradnji postoje određeno napredovanje koje možemo primijetiti u zadnjim desetljećima. Baš i to je nekako smjer u kojem sam htio ići. U stvari, zanimljivi su ti veliki projekti. Općenito ljudima, čak koji možda i ne prate građevinske radove toliko često, što se tiče nekog praćenja iz dana u dan. Jel? Jako im je zanimljivo tuneli, mostovi, nekakve velike stambene zgrade. Koja je zapravo najveća razlika tunelogradnje, mostogradnje u odnosu na neke možda manje projekte? Je li samo stvar tog obujma, veličine onoga što se gradi, ili recimo tunel kao sam po sebi objekt, odnosno građevina, ima nekakve svoje, da to tako kažem, fore, cake nekakve, što bi mi rekli možda u Dalmaciji,
koje su drugačije, koje, evo što ste vi sami rekli, neke nove tehnologije su ubrzale proces izgradnje, jer meni je jako zanimljivo vidjeti, baš smo nedavno pisali, odnosno pratili smo cijeli projekt i pratimo i dalje tunel Brenner, koji se gradi između Italije i Austrije, koji će spajati ispod Alpa praktički, jedan veći dio Europe. I hrvatski rudari, velik broj hrvatskih rudara je recimo radio na tom projektu, a o tome se isto jako malo priča. Zapravo nitko ne priča o tom nekakvom bušenju stijene, o onome što se događa zapravo u samom gradnji tunela. Pa možda iz neke vaše perspektive prokomentirate. A razlika između da. Znači, ovih manjih, uobičajenih projekata, krećemo od manje kuće do zgrade, pa do tunela i velikih infrastrukturnih projekata je uistinu u obujmu i o veličini i u značaju. Taj dio ne smijemo zaboraviti. Građevine, naše tipične stambene projektiramo na određeni projektni period, na određena djelovanja i tako dalje. Dok ove infrastrukturne ipak želimo biti sigurni da su tu 100 godina, 200 godina. Tako da u istražnim radovima je velika razlika. Tu su istražni radovi, znaju biti samo u redu veličine koliko cijela izgradnja jedne zgrade košta, ali realno opet smo unutar onih 1% vrijednosti projekta kad su u pitanju istražni radovi i projektna dokumentacija. Ono što je specifično za tunelogradnju, da bez obzira na količinu istražnih radova nije jednoznačno rješenje i da će proizvesti, pogotovo za takve tunele 50-60 km, već se takva rješenja korigiraju za vrijeme izgradnje. Znači, napravit ćete istražne radove, pripremit ćete projektnu dokumentaciju, ali za vrijeme izgradnje je potrebno potvrditi da li je vaša pretpostavka bila dobra i sukladno tome raditi izmjenu rješenja. Tako da nekad ti tuneli mogu ići jako brzo, a nekad uslijed jednostavno nepredvidljivih ili manje predvidljivih geoloških okolnosti znaju imati svoju i usporeniju dinamiku nego što bi na prvu očekivali ovako iz laičke perspektive. A jel možemo onda to usporediti ili slično reći za mostove recimo? Ili je to opet jedna druga priča, pošto mostovi su opet u vodi, u moru su i možda je to još, ne znam, je li kompleksnije ili teže, ali ne znam, puno više puta sam vidio da se most rušio nego da se tunel zatrpao ili ne znam što da se dogodilo. Možda je posljedica toga upravo ovo, ima slučajeva na svjetskoj razini, mi njih izučavamo i naravno ih predajemo našim studentima, kad se i u tunelogradnji zanemari određen utjecaj pa se on dogodi. Ali uistinu možda je stvar s ove popularne strane da je jednostavno most je građevina iznad, na površini, njegovo urušavanje je spektakularno, ako pričamo sa ovom zadnjem kineskom primjeru koji je bio po društvenim mrežama, dok u tunelu kad se nešto dogodi to se ne vidi, to se sanira i dalje nije. A druga strana, ako je u nekoj mjeri manje učestalo u tunelogradnji, je upravo ovo što sam malo prije spomenuo. Znači, sam način izgradnje tunela ima jedan svoj korektivni faktor, da se za vrijeme izgradnje prati tlo oko samog tunela i korigira se rješenje na vrijeme. Dok mostovi najčešće imaju svoje pojedinačne ili oslonce na pojedinim mjestima i ako istražni radovi nisu obavljeni u dobroj mjeri, ako nije dobro isprojektiran projekt, nisu sagledani svi utjecaji, koja razlika dođe do greške. Koja je razlika u tlu uopće? Recimo kad gradite tunel, odnosno ili kad gradite most, koja je razlika u tom dnu, odnosno tlu? Pa jako je bitno, je li stijena, ako je i tlo, kako je tlo. Ono što je zapravo u moru i što je kako da kažem, dok šetamo, je li velika razlika u materijalu, odnosno u kvaliteti, u onome što sadržava morsko dno ili je zapravo to u stvari isto? Ako je recimo tu nekakav pijesak i ako je u moru pijesak, zapravo ista stvar.
ili je to nekakva onako Pa dobro, razlika? pjesak kao pjesak, mi geotehničari gledamo doslovce na jednoj bazičnoj razini kolike su veličine čestica i to generalno predstavlja jedan tip pijeska, evo, na primjer, da tako kažem. Ali ono što je jako bitno na samom mjestu gdje se taj pijesak nalazi, koliko je on, recimo koliko je zbijen. Nije jednako zbijen na svim mjestima. I to je nešto što mi moramo testirati, ispitati i poduzeti odgovarajuće mjere. Niko ne kaže da ne možemo graditi na pijesku, ali moramo pod odgovarajućim kontroliranim uvjetima s odgovarajućim tehničkim rješenjima. Zanimljivo je to zapravo promatrati iz nekog laičkog kuta, iz nekog drugog kuta, jer kad vidite, ne znam, nekakav most, kad on stoji na nečemu, zapravo jako zanimljivo promatrati to iz perspektive na čemu on stoji, kako je to tlo, odnosno kako je to morsko dno. Nekad ako imamo jako duboka, odnosno jako velik profil tog tla, ako je jako daleko stijena, uvijek je negdje u osnovi stijena, ne moramo mi nužno projektirati temelje da dođemo do stijene, do čvrstog. Nekad možemo projektirati konstrukcije koje ovako laički gledajući lebde u tom materijalu, ali postoje određeni odgovarajući razlozi kad se to isprojektira zašto to može tako stati. Ja. To me sada podsjetilo kao kad idem na more pa bacim sidro. Da. Pa neće se sidro uhvatiti na svakom dijelu, nego će onako zapeti na kraju za neki dio stijene, odnosno za neki dio, čvršći dio. Da. Ili će, ako je samo tlo muljevito, ono će potonuti do neke mjere u taj mulj i opet će se stabilizirati, usidriti taj brod, je tako? Ali nije dohvatilo stijenu. Tlo treba samo dobro poznavati i može se itekako sa odgovarajućim rješenjem graditi, pa neću reći u svakom tipu tla, ali u 99% slučajeva. Kad smo već kod tih velikih projekata, ne možemo zanemariti nešto što se često priča u zadnje vrijeme, a to je izgradnja metroa, recimo u Zagrebu, ali ja ne bih pričao sada o zagrebačkom slučaju, već vi ste iz Splita, odnosno bavite se najviše s projektima, vjerujem, u Dalmaciji, tako da jesu li postojale priče da će i Split dobiti metro, koliko je zapravo to realno i koliko je to moguće i vaše neko mišljenje iz vaše struke, dakle, da bi se to moglo realizirati. Nećemo sada pričati o ovom investicijskom dijelu, koliko bi to koštalo, to je vjerojatno najveći problem, ali iz neke perspektive geotehnike, odnosno tih radova vaših, što to ima Split ispod i postoji mogućnost da se to realizira? Hipotetski. Pa evo, pa čak i ne hipotetski. Split je imao metro liniju. Nedavno. Znači, Splitska željeznica je jednim dijelom ukopana kroz Splitski poluotok. Ne znam točno sad duljinu, red veličine 2 km. Nekad je prolazila površinom terena i negdje tamo 70-ih je zapravo na jedan bazičan način cut and cover, znači usječena je u stijenu i prekrivena, ajmo reći laički, s jednom velikom pločom. I po toj ploči su danas nama šetnice, prometnice gradske. Ne tako davno je bila određena inicijativa i uvedena je nekakva linija koja je služila kao metro linija. Samo što nema podzemne stanice. Ono što znam da je oduvijek u planovima, generalnim urbanističkim, starijim planovima ili regulacijskim planovima, kako su se onda zvali, bila predviđena izgradnja jedne kružne linije kroz cijeli poluotok. I u jednom dijelu su čak tada bili rezervirani određeni koridori koji su slobodni, koji su trebali biti slobodni za tu željeznicu, koji su danas, koliko ja znam, većinom izgrađeni. Tako da, ako bi nastavili s tom idejom, zapravo je potrebno možda na istovjetan način kao što ovaj dio željeznice sada ukopan, tako evo, jedna od mogućnosti je da se u ostatku grada na nekoj od glavnih prometnica jednostavno usjeće ispod ceste, pokrije pločom, napravi natrag ulica.
što ima neke svoje probleme, dodatne infrastrukturne kanalizacije i tako dalje, ili se može ići na malo veće dubine, pa jednostavno principom tunelogradnje napraviti opet takav jedan prsten. Geotehnički je to vrlo izvjesno i vrlo moguće, ima svoju cijenu. A sad evo, je li opravdano, to je za nekog drugog da procijeni ima li potrebe za takvim zahvatom na taj broj stanovnika i tako dalje. Ovako ja iz neke lokal patriotske bi volio da se tako nešto napravi i vjerujem da bi to predstavljalo još jedan zamah onda za razvoj grada. Pa čak i šire okolice ako se integrira ili u tu širu okolicu. Pa da, znamo da je Split praktički spojen sa okolnim naseljima, gradovima, da je to ono od strane do Trogira. Od Omiša do Trogira. Jedan veliki prostor s puno ljudi na kraju krajeva i sa jako zagušenim prometom, pogotovo kada dođe ljeto. I u tom smislu metro. Metro nije samo pod zemljom. Metro može čak biti i samo manjim dijelom pod zemljom, tamo gdje je baš uistinu u centru grada, ali on se jednostavno grana dalje kroz sva prigradska naselja gdje izađe na površinu. U nekom trenutku možemo i na stupovima, vijaduktima ili raditi dalje, ali evo, to je jedan financijski sad aspekt i potreba. Da, zanimljiva tema zapravo za prokomentirati. Evo, vidjet ćemo što će se događati u budućnosti, hoće li se to ikad realizirati. Najviše se priča zapravo o zagrebačkom metrou, koji evo, također vidjet ćemo hoće li to biti realizirano uopće neko dogledno vrijeme. Smatrate li da je u Zagrebu teže zapravo napraviti metro nego u Splitu, možda zbog tla ili možete povući neku paralelu? Pa, u suštini malo teže je graditi u tlu, to je istina, pogotovo ako imate visoke razine podzemne vode, sve te prateće konstrukcije geotehničke su nešto zahtjevnije, skuplje, financijski je sigurno veće opterećenje nego graditi u stijeni. Ali da li je moguće? Ne vidim razloga zašto ne. I upravo iz ovog kuta, kako sam malo prije spomenuo, ne mora metro biti svugdje niti pod zemljom. Nisam stručnjak za to, ali nekakva kombinacija nekakvih linija, dijelom već i postoje neke željezničke, tako, koje su opet nad prometnicama, tako bi moglo biti u funkciji metroa. Pa imamo takvih slučajeva. S aspekta tla može se napraviti sve, samo je pitanje koliko košta. Znači nije tlo problem. Pa nije tlo problem. Tu se nismo na početku dotakli, ali općenito mehanika tla. Glavni uzrok, glavna potreba za mehanikom tla je upravo postojanje vode. Jer opet, spomenuo sam Terzagija, oca mehanike tla, njegova izjava je: u svijetu bez vode nema potrebe za mehanikom tla. Znači, sva naša potreba uopće je upravo proizlazi i svi problemi, ili većina problema prolaze iz utjecaja vode na tlo. Onda u nekakvom smislu, odnosno kada govorimo o nekakvim klimatskim promjenama, postoji velika mogućnost da ćemo imati još veće probleme ako se ta voda bude dizala. U principu nama će problemi, što se geotehnike tiče, biti isti, samo će biti učestaliji. Odnosno, možda ćemo morati sve više naših građevina projektirati na ekstremnije situacije, koje nama nisu nepoznate, samo su bile rijeđe do sada. Jel postoji nekakvi možda recentni slučajevi, recimo u Dalmaciji ili negdje, da je onako baš bilo većih problema u nekakvoj gradnji? Ne znam, primjerice, u zadnje vrijeme se dosta često grade te aglomeracije, znam da kod mene u mom mjestu odakle ja dolazim, znam da je bilo jako puno problema zapravo u nekom, ajmo reći, u nekom zahvatu koji možda naoko nije toliko kompliciran. Da. Ali zapravo jedan dio, ne znam, ti izbija voda, imaš jako puno problema s vodom. Ja znam da meni kada se digne plima, jel, da onda zapravo meni je podrum konoba u stvari u Dalmaciji poplavljena. Da. I onda mi se čini da to može biti veliki problem generalno u današnjoj gradnji, a svi žele kuću uzmore. Svi bi htjeli biti prvi red do mora. Možda nije to baš tako. Dobro.
s aspekta globalnog zatopljenja, odnosno generalno podizanja razine vode, uistinu problem je biti uz tu vodu, uz to more. Problem su ti ekstremi koji su učestali u vidu nekakvih ciklusa, plima i oseka koje su možda sad povećane, izraženije. Generalno ekstremne oborine, one su nama najveći problem. Upravo ti pojedinačni slučajevi kada imate vrlo intenzivne oborine mogu biti vrlo nezgodni i za naše postojeće građevine, ali i za građevine u fazi gradnje. Smo imali situacije, neke su poznate i u Zadru. Zadar je poznat po tome jer tamo je ta ekstremnost oborina u kratkom periodu poprilična, gdje bi u fazi gradnje imali situaciju da bi građevine počele isplivavati u onom podzemnom dijelu. Znači, vi doslovce izgradite garažu, ona u tom trenutku, dok niste izgradili zgradu iznad, funkcionira kao brod. Ako ulijete vodu okolo, unutar jame, ona krene isplivavati, a to je jako velik problem. Krivo su vozilo onda kupili. Naravno, u šali. Kako se to onda rješava, taj problem, recimo? Pa recimo, za takav problem bilo najjednostavnije kao u brodu. Ako želite da potone, potrebno je izbušiti rupe. Treba biti svjestan mogućnosti tog problema i neka su rješenja vrlo jednostavna. Samo i treba uopće percepirati da postoji. Da, jako zanimljivo evo, što smo se dotakli toga. Mislim da će biti jako zanimljivo i ljudima to poslušati. No idemo sada na budućnost, da tako kažem, odnosno na one mlađe koji žele biti jednoga dana projektanti, arhitekti, građevinarci i tako dalje. Vi ste profesor na fakultetu u Splitu i svaki dan praktički radite sa studentima. Kako biste uopće prokomentirali taj nekakav odnos ili zastupljenost zapravo geotehnike među predmetima na fakultetu, koliko se vodi računa od toga, koliko zapravo studenti znaju o tome, je li potrebno više edukacije, je li potrebno to gledati na malo ozbiljniji način, da to tako kažem? Mislim da student kad upiše građevinarstvo, kad upiše arhitekturu, da je prvi povod da se vide u onome što vide kao laici. Žele izdizajnirati najljepšu građevinu. Jedan građevinar gleda to iz perspektive dizajniranja građevine, izgradnje njene najčešće. Neko ko je tek upisao fakultet sigurno razmišlja na takav način. Međutim, trebali bi pripaziti da oni uistinu imaju malo širu lepezu znanja i spoznaja u nekom više interdisciplinarnom smjeru, iako oni toga nisu nužno svjesni u samom startu. Da im možda treba malo geotehnike na razini spoznaje. Ja uvijek pričam o geotehnici jer čemu ću ja pričati drugo, ali jednako tako i drugih disciplina ili grana samog građevinarstva, da treba pripaziti da su i podjednako zastupljene i da su zastupljene u onoj mjeri kojoj će tim studentima trebati za 10 godina, kad 5-10 kad počnu ozbiljnije projektirati. Evo, sad mi pada na pamet razgovor s jednom kolegicom, starijom profesoricom, vrlo dobrom suradnicom, koja je spomenula, Gorane, pred 20-30 godina geotehnika se predavala na arhitektonskom fakultetu. Znači ona iz svog iskustva govori. Na građevinarstvu je isto bilo većeg udjela geotehnike i na preddiplomskim studijima. Danas je to nekako isparilo, da tako kažem. Danas nam je malo teže uopće imati odgovarajuću iz naše perspektive zastupljenosti u studijima građevinarstva, a u arhitekturi možemo i sanjati. Zašto to govorim? Zašto ne bi studenti iz drugih područja poslušali, evo, dok imaju, a imaju popriličan broj stručnjaka oko sebe u svakom području, na informativnoj razini. Evo, kao što mi pričamo, zašto ne bi popričali o tome koji je utjecaj i udio geotehnike, što trebaš pripaziti kad
dizajniraš građevinu na padini, kakvi tipovi materijala mogu biti, što ako si u tlu, što ako si u stijeni, na razini da student, odnosno budući građevinar, arhitekt, prepozna kad mu je potrebno. Kad mu je potrebna geotehnika, ne da se on bavi projektiranjem, istražnim radovima, jednako tako kao što se, ne znam, arhitekt neće baviti projektiranjem greda, zidova i tako dalje. On se bavi prostorom. Tako bi trebali, evo, iz moje perspektive, imati tu razinu spoznaje kad će i kako će s kime razgovarati. Ako bi se, evo, bavili, ne znam, renovacijom stanova, možete imati ideju, ili tako, šta sve treba napraviti, kako će to najljepše izgledati, ali trebali bi imati ideju ko će napraviti pojedini dio radova, ali tako? Da vam treba keramičar, da vam treba zidar, da vam treba vodoinstalater, električar. Evo, pa na toj razini, recimo, niko ne kaže da neko ko renovira stanove treba znati sve, ali treba znati koga treba i kada mu je potrebno ga angažirati. Da, dobro ste to objasnili, onako dosta slikovito, laički rečeno, mislim da je jako jasno zapravo što ste htjeli reći. Onda možemo reći zapravo da ako 1% na cijeli projekt otpadaju geotehnički istražni radovi, ne bi baš bilo dobro da na fakultetu to je 1% nekog učenja studenta. Možda malo više ipak. Ja sam nekako, kako smo evo se uopće dogovorili da ćemo razgovarati, kaže, idem malo sagledati šta je građevinarstvo uopće. I mi imamo nekakve naše propise i nekakva područja, znanosti i tako dalje. I onda lijepo piše tehničke znanosti, unutar njih se nalazi građevinarstvo, a građevinarstvo se dijeli na 5 područja, jedno od njih je geotehnika. Evo. Iz tog nekog aspekta, ako je 1/5 nečega, ne kažem da treba biti 20%, ali sigurno nije 1%. Ne, ja sam to malo u šali. I treba to naglasiti, jer šala postane istina. Tako je, da šala postane istina. I još nešto što nam je zapravo ostalo, vi ste od nedavno, evo da i čestitam, postali predsjednik Hrvatskog geotehničkog društva, neka 2 mjeseca, sada će biti 3, vjerujem. Pa možete nam nešto više reći o tome, dakle, koja je uloga, koja je misija vašeg društva? U zadnje vrijeme ste organizirali neke jako zanimljiva događanja, pa možete li malo više o tome reći? Pa evo, misija i vizija društva je upravo promicanje geotehnike i kroz znanstveni i kroz stručni rad. Evo, s osobne strane, imao sam tu sreću da prvi dan kad sam zaposlen na fakultetu, mogu ispomenuti, zahvaljujući mentoru, profesoru Miščeviću, odmah sam uključen u rad geotehničkog društva, tako da sam tu nekakvih već 16-17 godina. I upravo to uključenje u to društvo uz još određene okolnosti koje su mi se, ajmo reći tako, lijepo posložile na fakultetu, određeni međunarodni projekti na kojim sam sudjelovao i tako dalje, je upravo ono što je potaklo jednu iskru te ljubavi prema geotehnici i da sam zapravo onda i doktorirao i u stručnom dijelu se odlučio baviti dalje s time. Tako da, evo, moja i želja i obveza u trenutku kad se pružila prilika ili kad je sazrilo vrijeme da i postanem predsjednik tog društva, se na neki način onda i ostvarilo. Mislim da trebamo na isti način kako sam ja dobio tu iskru, da kao društvo trebamo se više usmjeriti na mlade i nastojati njih poticati da uvide sve izazove i ljepote rada u geotehnici, bez obzira što se ne vide. Ono što smo spomenuli. Ono što smo radili, pa evo, baš nedavno, prije 3 mjeseca, Hrvatsko geotehničko društvo organiziralo Europsku konferenciju mladih geotehničara u Rijeci. Iznimno lijep događaj, 50-ak mladih geotehničara iz cijele Europe, svake od zemalja Europske unije po 2 plus još šire. Tako da takve okolnosti, takve situacije, čime se želimo baviti, želimo i dalje i hoćemo organizirati dodatne konferencije,
savjetovanja, promidžbe. Evo, nadamo se čim više sudjelovati u edukaciji, ne samo studenata kroz naše studije, već i inženjera i svih onih sudionika u gradnji koje smo u nekim trenucima ovdje spominjali. Evo i za kraj nam ostaje jedna tema, ne znam jeste promišljali kroz cijeli razgovor, odnosno jedno pitanje, gdje vidite geotehniku u Hrvatskoj u sljedećih 5, a možemo možda proširiti na 10 godina. Teško reći, ali onako možda jednu, dvije rečenice. Jako teško pitanje. Da. Ja je vidim i ja osobno priželjkujem da bude ondje gdje je mjesto. Jako teško pitanje. Jer evo, zavrijeđuje jedan punchline na kraju. Ali evo, nadam se da će biti prepoznata a već je u jednom većem dijelu, ali da baš bude u punoj širini prepoznata kao važan, neizostavan dio svake gradnje, a da uistinu u onom dijelu gdje su građevine pod zemljom, on ostane pod zemljom i neko ostane neopjevani junak, ali nek sačuva naše građevine. Ja. Super. Evo Gorane, hvala vam što ste gostali u podcastu. Nadam se da se vidimo, čujemo nekom drugom zgodom. Eto, sretan put. Hvala puno, evo, bilo mi je zadovoljstvo. Do drugog puta. Hvala. Bio je to još jedan Bauštela HR podcast. Do sljedećeg, zdravi bili.